yala ngicungamelisha la gadla kuye uthi eyaphaxabula isikhova emvumo nje ayingeke wenze umsebenzi omuhle shembe uNkulunkulu wami. Sasha sanibonani bafowethu nibingelela usibongiseni wakwantombela le ehluhlwe bafowethu nginibingelela nje ngaphansi komzansi trend la khona sisuke sikhipha ishisa bafowethu today nginibingelela nje bafowethu nginilethela indaba eshisa kakhulu igcukamelisha beno Ali Mfukamgube hayi insizwa seyithilele namanzi sexolelene insizwa abantu abaningi babonile kushoni kwaMaskandi lo dlala laphana ku SABC 1 ngo5:30 njalo ngeSaturday insizwa impela zathilelana amanzi kodwa ke kuke kwashuba ikhona enye icishe yathola imvubu bafowethu asibonga ukuthi insizwa sesiyazwana yabo abantu abaningi bayamazi umthandeni efika ebehamba noAli kakhulu ngoba bayawazi niyazi ukuthi naku album yondaba zekwaba behamba bonke beshaya ingoma emangalisayo benecala Mfoka Shafuza beshaya ingoma eshisayo lapha wonke umuntu wayazi ukuthi uma kuphuma ondaba zekwayo hayi zonke ingabe ifuna ihlehlele emuva ngoba ondaba zekwayo lona qembu belihamba phambili kakhulu ngoba beliphethe amaqhawe angempela lapha abantu bebethandwa kakhulu abantu ababecula omjijelwa ngoAli Mfukamgube nomthandeni kwakuyi album eshisa kakhulu ama-album amaningi ayihlehlele emuva amakhipha leza insizwa yabo bafowethu kodwa uthi ngangidedela iclip ngibona ukuthi ushuni kaMaskandi uhambe kanjani ngizozama ukwenza ngama short abantu bebona ukuthi bekwenzakalana Mfowethu ijabulani yebo kuphela la ngiyazama ke siyahamba lapha siyakuye Hello, Moscow. yathi kungisasula le nto kodwa hayi ngobuyeni umoya wehla uyabona sabe saqhubeka sakhuluma unobhuti babo lapha yambowe ngesikhathi njengoba umhlaba imbuzo nje inabalandeli ngumbo yabona ngeke abalandeli bekubamba bekuvuna lapha Sewabamba mhlawumbe ashawa ngami ngemishawa ngami. ngiyasolwa ukukhupha kakhulu yeah Wakubamba umshana ungakini. hayi ngicabanga ngibambile futhi ngiyaxolisa yabona yebo akukho ngibambile Wakubamba yabe yini imshana ngikona ikubamba angizile ngifuna futhi bamba ngenhlanhla enkulu ke agcina ke ba-understand bayabona ukuthi nabayi lo mfana angekho lento esicabangayo ngixolisa nje kubona wonke abafowethu nomndeni nobhuti wonke nje umuntu othintekayo ngixolisa kuyena asinankinga yebo kodwa wena yebo thatha igama yebo lamsaba emphakathini undukuzempi baba kumfowethu yena umfowethu wefuthi ke akusiyo ubaba akazalwa undukuzempi yedwa sibaningi kahle kahle wena into yakho manje na abayithandi lento uyabona so ngoba mina inhlonipho ngiyixisha ngenkani enganeni noma lokhu ingane ayizwa ngiyayihlohla inhlonipho enganeni ngenkani izilalele yabo ingakho ungakazi uzizwe siphawula ezame ngane ngokudela umthandeni kodwa insizwa le kakhulukazi nje le esemva kwami insizwa engahlangana nomthandeni abehlangana khona
kushube ngempela kodwa ngokuhlonipha izwi lwami awukwazi uyizwa ukuthi yabo kunjani kodwa nje ngokwehliziyo yami nangokudala kwami napho ngizwe abantu abangona empilweni umhlaba wonke uyazi nabalandeli bayazi kodwa namhlanje ngiphila la yabo njengoba ngizoyimulisa nje lengane le obusukhuluma iphutha ngabe ikhulisile ngoba phela uma abayihlolile ingane itshitshi ngizela intombi mina itshitshi leyana ngizolemulisa nje ngaphandle kokuba mhlawumbe ngokungabaza yabo nje kuzofanele ufike-ke nawe inkabi yami uzoyibonela ngifuna nje ubona umhlehlo ngoba umhlehlo wetshitshi uyakhuluma awufani nowentombi okungaseyintombi uyabo mhlawumbe nale yomama mhlawumbe bengingathi ngoba thina wethu eyinsizwa eyamadoda iyaphela kodwa leyo mama ayipheli njengamadoda mhlawumbe solenza uhlelo lokuthi yibuka ukuthi umama mhlawumbe kulezwa kanjani usiko kugcinwa kanjani usiko lokuxolisa enganeni yabo nasemsebenzini wabo abawenzayo ngoba njengoba besebenza behlona iy'ngane nje bathemba-ke lo mama nani ngabazali ithemba khona umama ey'nganeni zenu ukuthi ingane mayilapha lo mama uzosho lengane mawukuthi khona sekuthi amantshontsha esabo masizolenza uhlelo ubhuti ufake ubhuti ngoba siveze sixhumana manje uzobe sengitshela ubhuti ukuthi bathini omama iluphi isiko ongalandeleleka nemibhuti engalandeleleka bese sikwenza bese kuphela ememulweni wengane futhi kadadewethu angisho njalo udadewethu ngiyobe ngikhona noma kanjani ngiyofika noma umsebenzi sanda uba mningi lesiqole lesikhathi esibi umsebenzi sanda uba mningi kodwa ngiyobona iplani ukuthi ngifika kanjani ayiphi indlela futhi ngifika ayiphi surprise eyojabulisa mhlawumbe umndeni ujabulise nawe futhi ujabulise nomphakathi walapha eMatimatsholo siyabonga kakhulu masoso lomfana kusenkatha nemthathana nemthathana ke nje lomfana kusenkatha sanungonela ingane sanungonela ingane masoso ngapha nebabule kakhulu ngoba ungizwe ukhale kakhulu ngomongameli uthi umongameli uyalayeka ngokuthi alande isifo le ngaphandle asilethelana and futhi lento yakhe yokuvalizwe esiyalivalize salivula akasayifuni lento leyo njengopresident wamabhinca bafowethu wathi ndedele naye clip bangizwe eziphawulela naye Sasha mfowethu uyangazi mina ukuthi ngumongameli nawo umongameli wesikhashana cha mina umongameli opermanent permanent umongameli nawo awubaba siyabonga ukuthi awuyi cha kulezi insuku uphethe nje awuguli futhi okwesibili uhamba namabhono ye-Russia avaliwe sibona nogesi ongavali awusiyabonga sikubona thithi ya asikwethembi kwawena asikwethembi futhi uyazazi izanzo ongasithembi akho ucabanga ngihlekisa nguhlekisa khohlwa ngiyakukhumbuza nje ngesimile hi didi ungangimela nje mina uyazi ngiphethe awuphethe sisifuni kodwa sisiphethe nathi siphethwe siyakhala-ke manje cha awusiphathe kahle-ke kulezi nsukanyana mfana kithi siyabonga kakhulu umongameli wethu wesikhashana lo mongameli ogulayo ngithi kuye mongameli lokhu kufa wakuvulela ngamabhanoyi usukele emazweni angaphandle kulele kuwe mntanami sikhala kuwe-ke manje sikhala kuwe majazi siyakufisela ukululama siyacela ukuthi uNkulunkulu wami kulezi nsukwane ey'sele kaDisemba kuze kuyoshaya uJanuwari 1 ushaye umhla ka-10 Januwari bese uyaqala uyalulama mongameli siyacela mongameli wethu ukuthi ululame impela kusuka lapha kwe-10 Januwari ngoba ngiyeza ukuthi lokhu ukubambile kuthatha isikhashanyana kodwa cha hayi siyakuthandaza umthandazo wethu ukuthi hayi engathi ungaqala ukusinda impela la ko-10 Januwari ubuye sizophatha nawe izomfethu sibambisane sephambili ziyakhala-ke manje ngithi kamfowethu kufanele ukwazi-ke ukuthi we are not fools and we will never be ones even when you kill us, even when you kill the potentials, even when you kill the voice of the future of this country, you must be aware and be 100% aware that people have woken up. Bathuthukiswa yibo bakhuphulwa yibo laba bantu abekade becindezele. Kwenzakaleni na? Now sesiyazi mongameli ukuthi
nge-technology singahamba sokuphi futhi nawe usuyasazi ukuthi asesizona iy'ngane nje into ongaphele nje uvale izwe ulivale ubophe umuntu ngendlela uthanda ngayo uphinde umkhiphe kube nama-condition thizeni. When you are in charge of the country, I know that the judicial system is an independent system, it is an independent body, but run by the people. Ngakho siyacela kulabo bantu abezimayo babhekisisa umongameli umsholozi uyagula futhi awona mangala ngisho unayo kuba khona izinto ezithize ezenziwayo kuyena ubaba ekhathi ezithize ezikhombisayo ukuthi impilo yakhe ayikho yinhle semdala kodwa insizwa strong futhi kodwa kuba kuhle konke lokho bakwenziwa ubaba esekhaya ekwazi ukuthi ahlale nezingane zakhe ekwazi ukuthi uNomalala aphile nomndeni wakhe ebesemthame elashwa ngoba ayisekho i-agenda emphambi kwakhe ngaphandle kwe-Jacob Zuma Foundation. Bese kuba-ke abantu baseNingizimu Afrika abamdingayo-ke sithi chaba kwethu sicela ukubabaza-ke kwaZulu bethu siyabajaza. Ngiyababaza ukuthi ngizwe namhlanje kuseni kuphume isinqumo esithi umongameli fanele abuyele ekhaya elafakwa abelungu elafakwa i-AfriForum kanye no-TA belwa nesinqumo esakhishwayo ngababa ono-30 years okune-history yokugula kwakhe ezeya ko-Russia ezeya lapha while he was a sitting president. Leyo nto iyichilo lokuthi uquestion ukugula komuntu kodwa ukufa komuntu akuquestion. Yabona ngendlela niquestion ngayizinto one day you will question ukuthi lo muntu akafile uyifisile akambiwe kuyobhekwa ukuthi usaphila. Ngakho ke kuyichilo kakhulu indlela inoperate ngayo ayihambisani nathi as African people. It is an insult. Ngakho ke njengamanje ngithi mina uma ngabe uphethe baba wamdela abantu wathi uzobamela kuhle kokubi kusha amajaji appoint wena unelungelo lokubamba umhlangano necabinet yakho bese nibamba umhlangano nabantu abakunjanini niwucubungule kahle umthetho uqasha abantu abangamameli abahlakaniphile hayi ogqoba into kangcono kunomunye bese thathwa inune enjalo kwakuphatha amaphoyisa iship lezi engasilutho yabona. That people that are employed based on their activeness in the public are deployed because of babi kunabanye badeploy ngoba bona bamasha kangcono kunabanye ziyakhala manje isho angeze ukuthi uzothola nothing efanele nje akusamuva akunesabi ijele but I know my rights khuluma eqondile igwegwile into engiyikhulumayo esiphuphukweni esiyigwala esekulelelizwe nekusasa lalentsha esiyicoloniziwe esiyokhukhunathi. The battle that we're fighting today is bigger than the battle we fought by our forefathers during apartheid and during operation time, during apartheid regime, because it's worse now. Time is worse because kungani ngithi worse ngoba sesinabantu abamnyama abaningi abamadube. Lana ngiphethe icommand bathi uBotso niyamazi uBotso kakhulu becula kumageza bafowethu uBotso ebebambe iqhaza eliphezulu lapha kumageza ngoba kwathi qeda ukhothama indedana yena wasala ephethe izinto zonke zamageza yena wayesele ephethe intambo bangasho yena umuntu obephusha kakhulu kumageza so ufike la khona sokuba khona nengxabano kodwa wadecide ukuthi akangami emculweni iphumile EP yabo bafowethu iyashisa ngicela ukuthi abantu bekithi behamba uyichecka online bafowethu uBotso uyacula lokho ngempela uBotso bafowethu kodwa ke awuthi ngingakhuluma kakhulu bafowethu anike nizwe ukuthi uBotso uthini. Ngafunda kuwo
iphutha lisemntwini ona ngonile onengingaboni iphutha lisemntwini yebo ngonile onengingaboni iphutha lisemntwini ukungahlaba kwangulame ngabona amaphutha ngafunda kuwo Kanti futhi ungezwe uthi kuvele iclip lencane iclip encane la khona uAle begijimisa khona icilama ngemva kwembamba ungezwe udedele ivoice note la khona athi khona ayilalaye icukame lisha la kadla kuye awuthi udedele iclip futhi kumuza ukuthi hey masonde ngiqala ngakubona uAle ngomsebenzi wakhe la kuMaskandi bona umdala uAle bakwethu yazi ukuthi uAle kuthiwa akusamile zona izinto akayikhuni cha akayikhoni akusamile zona sekuphelele lapha okumanufacture khona ivele la emzimbeni wakhe manje ukuthi eyaphaxabula isikhova emvumo nje ayingeke wenze umsebenzi omuhle shembe uNkulunkulu wami phile bafowethu ngicela no supporter umsebenzi wabaculi online bafowethu ngibonge kakhulu bafowethu abantu abasubscribeile nabasilandelile page lethu ipage lethu bafowethu liyagijima kakhulu njengamanje ligijima nje kakhulu abantu balithanda kakhulu ngicela abantu beqhubeke besubscribe la bafowethu subscribe nje kakhulu unganaki ushare ama video soposta bafowethu ngiyabonga kakhulu kubantu abasilandelayo nabantu abaseseka ukuthi iMzansi Trend iqhubeke phambili bafowethu angakhulu kakhulu ngomfoka amahlobo yawuthi ngidedele ikhala kahle bafowethu umfoka amahlobo uyayidede indlela boy ingoma yami kodwa unomoya uthanda ingoma yami kodwa unenzondo